Wonya fie nti se muti. Ana ukwondo a shawo bona wudi se wa me ye mochi. Sa squad na se se wakọ join wo mo no. Sabi most of them on so nware. Omunti aware ase. Eti nkomu nyina kra benya enkomu anya kunu eti aware ase. Eti so omudo mu nware na omu bo ma shawo a okay. Ba wona be ma ti sika aware wo. Hi ebusiafo. Micha obia baby a ohwe me free bia onya video bia no ede na wa share amame I still lie o Fela Makafui so Fela Makafui ogu mu ani masio ede enko ana oje oba she medical na uni ni jai no unya be mama ne no send your medical do uni biem cause boy no uhwe na uhwe ne ka say mu a ho eye odopa na odedo Fela Makafui na senya Fela Makafui zanka mi hu so oba timi wale wie na ne kondo ahyawo adwuma sei Fela Makafui watimi ama be ma ayo ho ade wo de wa free market nim ya ware o enye oba be ma ware wo ni ba bi de ukotino wa sifie de wakwa akotinam wa pefie kama ede wakotinam ena wuti fie nim na mmom ukodo ahyawo adwuma omo bo ahyawo sa TV personalities fo ya sese awdo ho abo wo mo awo mo no oba warefo a ya waro de wakotena fie antisemu Fela Makafui wonya fie antisemu te ena ukodo ahyawo bo na wudi se wa me ye mochi sa squad na sese wakọ join wo mo no sabi most of them on so nware omunti aware ase eti nkomu nyina kra benya enkomu anya kunu eti aware ase eti so omudo mu nware na omu bo ma shawo a okay ba wona be ma ti sika aware wo asifie nti sede wakotenam no ba ware fo na utifie na afe na ukondo ahyawo bo afe na hu ahyawo fo ma unso pesa wo join ni bobi ade ani guasia no ade agimi no sister wayam uti wo bi ba koma boy ni kasa mu no wuti na koma asa me buwa sa bra wusu chenchira me san agi wo fie nso afiri wonsem wama na sisa sika ne de akoye to ama no sesi afase medical anyumi enkwala ne we wo mada sesi aye enko mada biem medical na sika ne wo hin Fela to sesi abisa medical sika ne wo hin a Fela to no de be ma ho abaya young girl to sell who ofe boy ya lift you say o si ahyawo adwuma na sesi amanije ho be ma ware wakotena fie enya single room mu no do kotena ayo ba ohwe ma na wo mo ware ye no a wo mo no so asabe enya ma nyina ware ye nyina na ebo ahyawo wo mo de professional ahyawo fo with degree ahyawo with degree fo no omo na wo ayaware no kondo se wo be join wo mo na no wo abo ahyawo adwuma Fela Makafui two free medical fee no onya ni fie so what ase shata ni michi case no shata wanya michi ho ade o eti se michi koye a okoye shata ankasa wa ankasa na wo de be men edo wa waro wa hyawa ni monyam na wo se ugune ni masese sabe ye di medical term because of ekwan oni da bi jaye Deborah ji atem didie ni nyina Fela Makafui wo de wanya kuna wie na akojoin na ahyawo group Fela tukwa na medical nya ni fie na medical wonsem ka medical wonsem ka ensem ne ha because odwene ba ni safety ho se wi ne kura wo nkoma ne ba ni binom aka ya brochire ha enka sa statement na medical ma ye na anka ye de abeje wo ba na firi nsem Fela Makafui se ya brochire ha ka sa video na medical ye ka ya ba abeje wo ba na ye de afiri nsem se bam kwasia ba jimifo yase tuo ye nyansa na wa wale be ma wa wo ba ko pa ma no wo se bi de me wo a me koyi me yam na boy ni ko benya ska to wo Jimmy start na ye full se medical na enye
Na nkrofo say fella being matured, fella ma body share. The medical name no say wan kasa depression be che no. The medical name no say wan expressing himself on boy no depression be che no. Obe yare. Et mama on can ye woni mu. On can feelings the girl needing go through na onye free. The time you to some kwasi asem to so obe Jimmy Trebema ni aba bet na let there be a person favor ma. No. U Jimmy Trebema ye beba be kama bema no. Fa u Jimmy no woto me kwa fela maka free kwasi aba. Adwempa hene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi